Cumudul dah ke selam. Kan long kemno sarai. Kau gangam lut barok sepok kendau. Lo ayap tu meh. Memtip isu dah. Iding buon pak cakah Snem ah. Atrai di pentip nai kibriyo sasar. Kibriyo le mentah ki thiet taman yok lom centiam. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka khunyo trip National Awakening Movement hakap pundru tuk rempang arajar apun riu. Kala IT dekat Jingtho, how Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Winston Tony Lingdo daga bekintui ke council bakan terekam daga linti ke bukhot besuba bat ke balait nak nugu-nugu jimran kambakala ya ke pisah upat ba. Hak Jingïarap kilat petai kubor working president ka khnam uba Thomas Pesa uluong bakat kum ke jubab RTI belayo pediang daga seng lasyam baga district council kala Jingïarap pisah syiki Skul berper-per kemudian Hapoh upul usam jangka council kebelakot hadu prapundriu laktam kata naduk ke financial year araja kat kandai araja Hapoh haduk ke financial year araja Hapoh araja Hapohan ya ke baka council hi kam jupan satya ya ke utilization certificate nak kibor Skul. Keluarkan ni, ubah pasal ulah kintui ke executive committee belailam da ke Voice of the People Party menang Nisha Khmat keriban dapan ru ya utilization certificate haba ya ginu-ginu ke jingkershan pisah syaki Skul kena manlait na ke jingpedan kambakla ya ke pisah upat ba. Ni syuan ai ke ke city ya ECM bat ke ya EM bat ya ke education. Maka ni ke city ke ni ai hadin bang yo ya ke RTI report. Hakaba nak lenga jongi ke liba kajing bay pisah jongkat council ya ki educational institute di bahau okey GDC mankat kum kan ni ka RTI jubab kum ya yo ngalap ba hakini kisan Snem di baladam ka GDC kala pelut la jan syaka Skul nak taban Jingïarap ya kini ki jaka puli putih ki bahau okey GDC ban ka bar pade gebang ila pan jingtip lembaga RTI ni ong ba pi ai lang ka copy jongka utilization certificate but nakaliang PIO jong KCDC pada ila pentip sangi ba KCDC kam jupan ya ka utilization certificate halor kan ka bentang iwan ai go city Jingïarap ya ka KCDC ba haka jing sisa habang ipun kam idon ka jing ai ka pisah jong ba dom tak nu kikam kiba don kam ban pensisa ba ya ka tu ka pisah la penun kam hok hakalenti ke badai ban pinti kenai kata kawai nagi dokumen ki bangi don kam ba kadai ka utilization certificate apamun nilai pisah ya kawai ka Skul ban hadin ba pedon kam dak pisah ka Skul pada ka adjective detail information pada kumno la pedon kam ya kadai ka pisah kanang ba kan don ka jingkho jing subah ka inda apo ka jing pedon kam ya ka pisah bai ba tena kalian ka jongi wan ai ka sistem ta kasni marba ka pisah la jen trap kun riu lak 1,000 tengka hakini san Snem ban long exact kata ka jing pelut jongga KCDC te kam bisu ka pisah ka barit kabarya de ban penting kenai kata ka jing sinsar ka bukhut kum si benta ban penting kenai ka jing sinsar ka bukhut la kalian ka jongi ni urge ka district council ban insist kata ka utilization certificate kerang ba kadom don kanu ka jing pedon kam bakala pada ya ka pisah jong pai ba ban khmit inti da ka jing thmu ban wan rai ata ka jing sinsar ka bukhut basuba barat dingkhong yiri no ki kam gilesi ki ba ki bamde ka lenti ki ba bhala ni ki kam bamsap ka dis council kan sngap ya ka Jingïarap ka jongi nak benta ka jing mentoi jong babon balang. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps.
Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time. Skoda.